video ngan pen EAP kanca ayu lada ngiweng yo side stand sensor naka ane kaskuti Yamaha ZA125 mo unsin apa ibu apo side stand deh yang tangi pening side stand ada ngi start kaskuti em kamju stand stang ada ngi labu no side stand seni sejrong ba de benbu pen akan stand ting lada kaskuti lada stand deh ada ngi iklan peliap kenyau syabi dan ngi direct daw side stand kaskuti kan sa off direct di kemudian bau don side stand sensor Tiban remove uni side stand. Kita check mentah apa lah. ini cek mentah mau ini Kalau mentah ngila start mah gini skuti ngila start pengen dabu side stand kamu dipsu kai kaskuti normal mah ngila aweng itu sensor mah tinggi dangi bu uni ya. Ini di sensor nih. Tinggi bu uni ya. Ini selip. Kaskuti kan selip. Tinggi bu uni. pengen ngila pendai pengen side stand sensor mah pengen dalam stand kita skuti dan itu side stand bentuk mah kalau start kelak dia direct kan kaskuti mah Tinggi bang uni ya. Kaskuti kan lip show. ada ngiweng bahkan ayo ni side stand sensor em nah ngiweng ni ada ngiburu come down problem itu mah ada ngi expon ke mengati bias ada ngiweng side stand em kan start terus ini lesibuk